chu anem pe nai doi diu che sa hi amo chu pro establishment hite tai diu hi tunin se pai khat ke ho pita SA is a dream, it will never happen at you he SA did all ke se hi central representative Panyong home minister pa say banga che no SA hi chi line chu ato diu hi aya che ho wang phat chu 2016 na ko na chu table political dialogue ilu do hi chima sang se a chu ho table 92 iso pyo to boina kinai tai am ho table long ta ho ki long thelo ipc ham ating ma hi ala na chang Seilen 2016 chun Mizoram CM pa nei lungse jewin Congress regime lai hen Fernandez ho Monan Singh ho Sonia Gandhi ho through achu SO hinglu de win ala table ilu no hai tai o na ding mun platform ilu no hai tai na chang sala kum som se gi yo wa India independence mu yo wa SO he ilu no he tu na chu SO chu tu chang ge ni ma cha ki mu poita nei da mu yong la dem the ki in la do wa he la for example hoi lang ni su diu ham te ka khat ga sing ni loi ho yong in janan tin cham hat chu ni su pi ho wen nomenclature through point na he center aga ke una hen political goal chu khat amo en dual agenda ne win amin chu pha da hoten ni che pi jing ole ki boy a hen ai le a khon na chu na mo na se chu central representative pa ko chu ke hon nomenclature issue pa dung ju he ke una he azaw lo ding ale we will talk separately to the government atile government representative pan adon bot na chu who will talk to you ati he Ema day dia ken tunin frontline aming kiting ahoulim ga bowling iti chu day dia che dia poi government of India clear to us chu we are dealing with two umbrella organizations UPF and KNO but there will be only one solution nothing else ati ala tc khang ki chai tan to chu SA hin SA chu muloi di tiu le ikilung to diu I bol khelo me le ki ngai dam diu iki guide diu iki sei se do wa iki to mo wa Center chunga ikipinu yong le democratic ta ikipinu wa hele chun sympathy chu umding center antagonize ki bolal e holding a state chu against sai center be chu ilung thayu ngai hi center lunga ki hol la kain ki hala hi chu kuki te hi na hin amon yong nam ngai lu ruwa in a halu hin ki hon yong NHIV ki hon na ding chu nam ngai lu na ka bol nam ngai lu che constructive idea alo le destructive idea chu ama individual elo le mo po ho chuna kilhan themu nga in tin chi wachun ki hil dau ti policy le ka thesis chu kuki nationalism ka bol hin nationalism ka bol le ka in ki hal he ka ti the tu dai kala se poi kalung hang poi mi pi na kho sa je a sentiment san je a bol he ka thi me ni e holding nam sa ipi bol le e ha be dio ham ti jong hi Seilen ka de tu din mona chu henge KNO UPF chiteng la volunteer civil volunteer umai hichilaya hin ei ho movement a hi lamkai khadina kum khat sunga dialogue in neiwa ei ho sunga meeting hong ki bola nama dinga decision la ding abani pi boldam ti na hin ei ho le hon isu mo tam ta kamune ka seinom ei ho ji a thil chal ha theilo yong kamuni mei le yong ti dan central government yong ti dan ei ho le ho ti to theilo ja thile ki tan den ne tam ta lam kai khat hi nai kamuni tunia e ho hi na a slow thei thilo chu e hon isu to thei re ka ti no me example a tuni hin i society wa chun central government in to hi meili ho lungel meili ho demand pa chu SO abrogate bolvin lang dialogue bol hi win ati hin central government hi anom poi abrogate ki bol loading hi chimana chu meili ho demand mana chu ipia dialogue hi continue loading ti na poi ti last week atun Delhi government interlocutor teni offline khong ki mutoin a hile dunia chomon society akona adei chu ipia mitia hile nam sunga hi government to thalanga ki ho chu kuki society sunga chu KNO UPF a hi a hile itangya confidence ka nei diu ham no to itangya man ki ho tha na nei leveng mi pin accept na dem ti yong interlocutor doubt hi ya chu eho society a chita bang doubt chi nei wa le iti chal dham
Isi chun hichiki ka ai problem lai sei diu hi lowa hi le now dispensation at home tai government at hazong tai they want to take up the issue a hi le peace wang chu ai thailo hi hoi la chu news a manipur cm pan mla zaram pat ko ke hi sorry na za the nam kazabe continue please ki hota bang hi society lo ngai peace ting ai political demand to ki mo sei ta lo ding hi ya chu ajo ka sei bangin ho sunga achi to theina dinga chun nam thalenga ke no UPF in government to ke wa hele public has to have full confidence and full trust abol ngai ani na chun civil society organization tam ta in khat veile prime minister pa dinga khat veile khanin til khada jiding khat veile khanin til khada jiding ki ti chu central government dinga very confusing khadi hichi hi eho ki to ding in kamu nei tuting le lam kai ho hi gal hizat gal din mun kum khat wal ki to tai ai le nam hi na ke organization ka de mana ka chi pi the hi lo ke no UPF thing no yo si yong ke ho mai MLA zo si yong ngai CSO zo si yong ngai meeting i ko yong le ki su to the lo nam ya boy world sympathy hi manipur issue ai asana sangi ji capitalizable di wale e ho sung hi lhon cha hi yong le tribal Christian minority yong le ikito wa hele min in pan pi the du din mon hi ikisim ngai achom chomi ge lo wa ki sei set ki dam nei bol wa hele ko am khaden sei hele ki tu mon khat ki thopi le khat lang lu hang ding khat ki thopi le khat lang no mo sa ding ki don da hanu ti hi practical hi 92 year wa yong to achu e holding out the best way forward is let's be united against all odds ibol khelu mong le ikho diu aseidoh diu ikingai dam diu way forward pa chu platform kum som se gi yawai ne so the government of India ki ho ne nursery ball diu support ball diu hichita chu MLA hon aizola meeting a ball wa he hichu establish ki ball he mipi lung op kai na mipi chu hoi he very idealistic ki pao ma he it's a sentiment om chu logistically chu ahung la chun na dinga chu ki pe the chu ki pe de hin hichu parallel in jp at the same time convergence in a poimo political demand hichu yong chu ichi pi ngai hin kate ka da chu ki gom khom sau ti chu le demand pau chu pursue te ti yong chu na sei de yong chu he pon hi te ni cha chum chuma khan ni yong chu ngai ka sapon unified hin ding khat chu organization of petition ballin tin at the same time political demand pau chu ta chun parallel in chi khom la chun dei hi ai la to chu ai pi te le min ni nom yong le on ground ke te kit le te ka khana kang up hanga chu UPF yang ke no yong hi no on ground na no ha angai sa dung zia ke chom sei lo ki dal to hi ke tho to hi similarly to san lang teng no palong chu ti tho hi ta sam no chui lai la ne yong le hang pia chu common enemy wang khat common political goal in a wang wa chi driving force te ni chun e lon sa tho hi chi chun ka sei nom chi point na chun heng e parallel movement man lang ground na chun civil society wa yong ho bu ang ko yong e ho hi min khana him ki won ding chu chi pi han lang a hin hi chi a chi pi pe de chun khat lang chu tan sa da hoti the political demand pa ichi khom na pa yong chu ki tho khom in chi jing han ti chu mi pi hela ko hela ko ma chu ka hin nge na he tin lao te to chu a kho pen chu e ho sung ikitu diu ta sam nom le ikitho diu isei se na ta phachum loading e ho kin a phachum no loading i focus u demanu chu che piding sustainable diu ji chu mo load hi government of India chun electoral issue yang avet ding chule manipur ki ti khat state khat chu e ho a chu ground is justified le yong le amo pi ding chu intellectually kilom ta yong le ground reality cha bol nom lo na dio ji tama hi hiong le chu mo kin hintin
eho kin chu eho justify ki bol diu in movement sustainable diu pa chu hi hin dunia zoom meeting i bol ho hi adang dang athula la clarification phachom khat mo le ki pa omen idei bangwa lo yong zo lo yong le akidei chu I het lo yong le I het lo yong le ase hele pa hele apa pen pa political demand dal pao ikitu na pao hi reinforceable wa ikithe to wa chi kumya lu dham sei the po ni thakha thani sunga o mal pathen lung na pam be sen tin ai chu pathen khona ma hen government nang chu pathen khona men amanan pi dong zui ti tan tin inga pe wa he ho hen adi I bol diu ikilhep lo diu ikisei shir wa phachom deong hello ikitho diu hichi sustainable level apart hi phala chun ahi de pa hi inga diu chika chu mo om hote kati poi I bol diu hi I bol di pau hi ke suggestion jole center antagonized ball pote center bo hi he ho ki thu pi diwa state chu le ho against sa hin ai la state chu e ho khotna om lo hin e ho khotna om chu e ho sunga hin e ho sung chu ki tu sela na diu pa chu I tha e zungo ki peto ti ngai dam thei the ding ke ngai dam ti ichwa chu focus hi wa hele ke mu dana hi I demanu chu le sei ta we a government nang toi phat ani kum nga ne anop bula ball thei diu anop na diwa che ho ni bi ball diu ham protest ball wa la democratic gandhian non-violence protest hi hanlang sustainable na thei diwa chu ithu se we demanu hi ichi pi jing diu a khel no mo mai lo wang la chun I wang sit diu hi tu sang ya so se loy myong le a demana hai ko man compromise ball lo hi ground al hasam nom la wang kai pui kala inam piu hi ikalson na wa hi kidam to ji wa chu a phachom de ma cham pon ki sei se to ji wang ma cham pon kilung to ta a ikalson diu pa tu pi ati talon hin bang phanom ta in phat kha chun atal tal num vin tu hin umbrella nia hum ta ben to ami pi ho kinep na chu le umbrella ni pa umbrella khat hong hi ding jong hi mi pi kinep na hin chi pa hi inegal jeng de he ai pi le political demand khat inei wa itu mo ingai cha do khat na pau hi I think that's a stepping stone towards one umbrella ti chu hi in pa me to common enemy khat inei win it's a common enemy ji chen village volunteer na sa time training ke bolin garsa dengan home win eso group moment ek sikala mistrust pa hi ipg aham enemy chu la jingin garsa do chu la jingin helai chu thing in ki sei le ground na kom lo jen ka don but thei poi aninga ka khai poi aya example a ke het chana chu gam gi phai hele cycle hele kang wai chu aki tho thei win official a sei ding chu la hi pon a phai ta chu khe den aninga ka ground thu wang chu ka hen chi wa chu nei ngai dam yeng o comment ka bol thei poi ai le dok pu aron in chip chu na don but thei dam trust deficit hi isei ji vinna ahin hi isei chanwa boiding in ka gele azi chu khatum lawa khadi thei jong hi thei de lo hi chi ahin hichilaya gal hum ki patna chu thal nei tetale athing no thal nei ajo dokin na sei bonga eso group ho chu gala pangthe ding pangthe lo ti pa chu ground room nan te izong la ke specific aga sei ding a chu akene fang chu tu ni chan ge a hi hoi lai mun operation area lo phum ta lo wa hi tu ni chan ge pan ka lo ham ka ti hin hi che hin athinga sei ding in munjo se akium thei di poi I phat zo na chan chan akiumin tu ni chan ai village volunteer ho to thing noi ki ka hi te ho na ki ka hin hitan ge bi ki het hil na hi tu ni chan ge ka hi lain specific o ma he lawang chun hi chi I chu ipg ham iti ham ti ki ti na hi le chun don budding chu nom ding a hin specific hi lo sia chu ki boina ka to kha lo ji in ji chu
iki boy now ipi ham zo chana sei thei wa hele tu rising day nia ka sei banga chun ipu na nu chu tu nia gal ki pat ti la chu him la thal isang ya nei wam kum khat chi zo wa isang ya ki go nei ne om ti ki koi chanu ngai thing no so agal sa denga mi pin thing no ki ne piu hin tu ni san ya thal in nei po ve ti wa hele chu koi chu ki ne pi dio ham ta we ka ti nei poi ti jong le helom lo ai le gam ki hu zo lo hin buffer zone pa hi ti boundary hai tai tu ne hi buffer zone nong hu zo lo ai le sa demand utin ut demand nong le hen government zone hoi la iting ai ki hopi di tu ham only when it is inevitable allo thailo amon jong upai dang nei lo ting lo separate administration imu di hin te thim mana new sa ha sei mana rally tam chi mana mu ding aka gel lo hi I hu zo wa me le lut thei la I kha wa solution no pi song thei le la I koi ting la da cham lo wa solution a bol di hi ya to ka sei tu ki buffer zone pa hi ku kyo ni chi mo hi poi gal zo wa tu central government in gal hi iti le ka su dem ka su dem me dai ki ka wa buffer zone an koi hi iti buffer zone hi tu nia hi anu phan wa khan la do ki ding ali pan diu salam thing no yan la eso ki man la ground rule man la pium jong le eso group ki han ipan ngam lo wali psa demand diu ham a hin ki pa sang win ki go na ki ne hin ka sei bangin area dang front line do se ang ti chun pangu hitin igam sungu wa chu min in isum na ding ai pi bol da da mailen jong pi bo center government ai pi policy bol da da a hin mail lut thei le lai tha peace lai buffer zone to be protect while atsa in la da chum lo ese tu ding ya tu chi tu ki sei hin hi chi a tu ken ka chang se a kuki tu magic ka bola na ding ti na hi poi ipu na wa ipan jong na diu pa ki sei buffer zone hi technical hin mail hon politicize ball go do hin mail ho hin buffer zone to recognize a ball no lo a ball wa hin le mani pu sa ke tai ti nen amo recognize ball lo technical to India sungai mu hin buffer zone central forces in a man hin hilai to government of India chun ada ha lo de hi e ho chun he le buffer zone e ho lang gam kai sunga cho li kom kha le ta defend bowling ai mo hin alanga chu akithoi ti yong le sei thei ai wanga chu buffer zone to government of India and central force are maintainable pa chu mail hong lu sa loading alanga aku kyo alanga lu sa loading ti na hin he chu tho de hi I le buffer zone to on one level technical as government of India to a citizen to adding a deal maintain him. I in mail on politicizable about ho to in a holding I on to significant hin to a boundaries kikaya hitai a boundary buffer zone of young who cat kill low district boundary to we are chehin a holding to till he igan young positive silver lining in the dark clouds ji uma hi even while ki mu hi to chu aki khan chu ki tai me le te chun ai la to chu a divorce certificate inga ka wa chu iti chan lu dam ti chu ko na sei thei da a sei na ji yong do hi prophesy ball thei na thu poi ho lam kai ho gao lang them hon het ro lawang khe pon a ground na dinga chu central government and adjudicate a ball ni le bo chun materialized in a hin chika chu ho issue chu hin na diwa chu ithi lo ngai hin ithi lo na diwa chu hin no ngai hin na diwa chu ki to diu I demano chu persuable diu persistable diu tai lo chu e ho dinga chu kindang lo hi to chu jang penin sei yang lang tua yong nam chu ke no UPF chu to ding chu ko tu na su to thei lo IPLF na su to thei lo ku kin pi responsibility ku kin pin tu nen thing noi zo si meeting dinga nam thing noi jong khanai pan lo la ho tai iti wa le namin aku kin pin chi responsibility la lo la ko ham nam sunga la dinga hi chi responsibility ho cha ki la thing le ada chum lo ha ding hi
nang lakin ihat mo sa the poi nang lakin ide pana ihat sa the poi a responsibility an kila teng la hat de poi nam hi gal hi chan ki to ta ke no UPF meeting i bolwa hele am nan khana chu nam lam kai ke ti wa le nam lam kai ho chi ti meeting a hong lo the hang ka ti atua gal tol din muna in le lo hizat kyal ta su pi le na hizat ki ta nisia front line ami hizat a thi ding hin ding hello gal din muna ki ma nam hi na lam kai ho meeting bolu te ta ai ko to wa i chi thei lo lai wa i ti teng le lam kai nau pani la go no ham hi chi hi first simple change hi chi hi lam kai ki kim lo teng le resolution yang ki la thei poi resolution common agenda cho thei lo ting le aban i pito dam ki hezi lo tai kyo hi alang khan alin pen kai pu ve ani na chu i society wa hi nui zalum ta ka sa khat hi churachanpur chu teng le kangpok pi teng no pal chandil i cheng win meeting bolu te tele manipura ki su to thei lo he ta mom ta khat ni churachanpur bolu te khat ve tiutin churachanpur chi jing o te kho ka sa poi ahin churachanpur bolu te tele district dang ho in chi ha sa kangpok pia bolu te le district dang hon chi ha sa ahin aizol ham khana gahati ham khan ai bol ki mu to the hi cho ilungel ho hi nam hi na khat hi na ti pa hi chilang ka gel ji ting le gen thei thu hi wat na lai ham ka ti jin pu bezep le han tham khat hi akhang lo lai oi kha di ham ka ti hin e chi chu ka sei ta ne zo ting le mi ngai dang kan sei do ki ding hin na ai wangin e inam chung wa hi some people have too many things to lose che hi lo le unless they ke yong lam kai ke hi jong le lam kai yong itam be se win and too many lam kai have too many things to lose na hi chi hi lam kai zo se ipin tha ta ka wa wang chu nam wang chu boy hi chan chu he no question chu ka don bon no simple non la team diu zo ka kan request e cái bao mì